ukiri kuri Arsenal nsigaye mbona Mikel Arteta yarahisemo gukina Rezilita kurusha ibindi bintu byose. Nibyo ariko kuko urebye ubwo yakinye possession inshuro nyinshi bikarangira nta kintu atahanye akuyemo. Tubuze Arsenal yabaye igihe kirekire nibukanye nkiri muri secondaire iyo twajyaga muri debate y'abafana ba Arsenal hari ibintu bibiri bazanaga. Ikintu cya mbere yakubwira ngo dufite Golden Trophy buri ya Premier League batwaye badatsinzwe. Icya kabiri yakubwiraga ngo dukina agapira keza, ariko wareba ko gapira keza ugasanga nta gikombe na kimwe kagira. Ugasanga ko gapira kifite go za FA wenda akanyuramo ngo twa Carabao Cup, ariko ibyo ni ibikombe utajyana kuri table y'abantu gutangira uburane wenda n'umufana wa Manchester United rakubwira ko afitemo za Premier League, Manchester City bafitemo za Premier League, bafitemo za Champions League, Chelsea wo Champions League ni yiza bwa mbere, za Premier League nke barazifite. Urumva icyo gihe bamaze bavuga ngo bakina umupira mwiza nta kintu cyavagamo. Ariko tumaze kubona ko Arteta ibyo byose byagiye ku ruhande. Ubu ngubu asigaye aviza Rezilita. Ese uyu mukino ndakuramo iki? Icyambere amaking ashobora kutari bumutsinde. Niba na wenda atari bugutsinde munganye. Ikindi harimo avantage banganyije hanze, banganyije mu Budage. Hari ikindi kintu wabonye kuri Arsenal, ibi kuba ari gukina gutya nge muri ariyo surusi isigaye, kuko afite abakinnyi batatu batari kumubanira muri ino sezo. Uwa mbere ni Bukayo, uwa kabiri ni Odegaard, uwa gatatu ni Martinelli. Ni ba bakinnyi bagiye bamutwara muri cyagiye twabonaga ko Arsenal iri kubikora neza. Noneho niba ari umupira mwiza yakinaga uribuka sezo nka 2022 2023 ya sezo Thomas Partey ameze neza, Granit Xhaka ameze neza, ariko bose noneho kugira ngo bibakarusho kuri Arsenal yabaga ari Odegaard umeze neza. Odegaard ushobora gucreate, Odegaard ushobora gutanga ayo assist, Odegaard ushobora gutsinda, none ugashyiramo na Bukayo Saka. Icyo kintu cya creativity Bukayo Saka yatabaga yatsinze, yabaga yatanze iyo assist, yabaga yatanze ayo macross, ugashyiraho na Martinelli urukeneye guprove abantu mwakeneye gukora muri za Brazil. Abo bakinnyi wabonaga hari ukuntu batwara Arsenal, ariko bikarangira nta gikombe iri gutwara. Ubu ngubu abo bakinnyi kuri Arteta, abo bakinnyi ntago bari kumutwara. Bukayo Saka urebye ni none muri abo bakinnyi batatu nari mvuze, ubwo ni Bukayo Saka, ni Martinelli, ugashyiramo na Martin Odegaard, babiri bari mu bakinnyi batagize match nziza. Muri Bukayo Saka urebye igihe yaviriyemo kirakwereka ko atagize match nziza. Wareba na Martinelli nawe ntiyagize match nziza. Aho ngaho kiba gisigaye kuri Arsenal washyiraho na Eberechi Eze, tumaze kubona ko atari umukreateri mwiza, ahubwo icyo yaguha ni ukugutsindira ibitego. Even if ari kuri nimero 10 nawe ntiyari yabaye mwiza. Urumva icyari gisigaye kuri Arsenal none washyiraho na Gyökeres, ko Gyökeres nawe urebye imibare yagize kuri no match ntabwo ko ni imibare yari iri hasi cyane. Nta gitego, nta assist, ariko nikasanzwe bari gukina umukino ufunguye, target tushe 21 zonyine nizo yakoze. Bari gukina umukino ufunze niko bigenda, kuko yagaragaje ko ari umukino wa mwiza iyo yabonye ama espace yo gukiniramo. Kuko urebye none hagati mu kibuga Robert Andrich yari yisanzuye hagati mu kibuga. Urebye umuntu wakoraga cyane ni Zubimendi, kuko na Declan Rice ntabwo yagize performance iri hejuru cyane. Urebye abo bakinnyi batari bari active mu equipe ya Arsenal, icyari gisigaye kwa gucungana n'akarezilita gatoya. Niba gutsinda bidashoboka, equipe ikaba yatubanje igitego, byanashobokaga ko ishobora no kuzitsinda igitego cya kabiri. Reka dushake ka karezilita gatoya, ka karezilita kazana dutwara muri match retour. Niko kubona ari amahirwe akazanamo Madueke bakamukorera gafote, wenda nubwo nayo tayita kari 40 hambaye akabona ko ga penalty kamutwara. Navuye hano ne pari kunyemeza ngo umukingo yagwiriye ukuguru ngo kumukiye, ariko nubwo bira penalty sinayibonye. Igihe nangeze kuri Arsenal mvuga ni Arsenal wenda biranakinika bakizakina retour mu rugo. Liverpool nayo Galatasaray kuri la atmosphere yayo birashoboka, ariko nsubiye kuri ama equipe yandi bira kimwe mu bintu gituma Premier League abantu benshi bayubaha. Icyambere na amafaranga, amakipe yabo afite amafaranga. Icya kabiri ni itangazamakuru, itangazamakuru rikomeye ry'amateleviziyo mpuzamahanga kandi akora mu rurimi rwumvwa na benshi. Ikindi urumva niba Premier League y'Abongereza, Abongereza bakaba bafite ibihugu birenga 102 muri Commonwealth, umuryango w'ibihugu byakolonijwe n'Abongereza.
bafite ukuntu bafite iryo jambo rigera kure. Icya gatatu, ayo mafaranga atuma bagira abakinnyi beza. Abakinnyi beza sofa njye mbona ko batari muri Premier League. Usibye Haaland uri muri top 5 ese buri hari undi uri muri top 5 uri mu Bwongereza. Mu bakinnyi batanu bakomeye ku isi. Bakinnyi batanu beza bakomeye utitaye ku myanya. Batanu bakomeye. Usibye Haaland wenda ushobora kuba washyiramo. Hari undi ufite ku myanya. Abakinnyi beza batanu ku isi utitaye ku myanya. Izi saha. Ega kuko nuwa kaje mo usibye Haaland wazamo yabasara ariko yaragudutse. Oya winzanira abasaza. Ngenda kubaza batanu beza. Batanu currently. Manura kuri Ballon d'Or kwanza top 5. Currently. Top 5 nkubita Ballon d'Or y'umwaka ushize. Urimo. Niyo wazana list. Ega list niyo wayikora. Top 10 bimeze bite? Si Pama wajemo. Top 10 se bari ntibarimo. Ipama wajemo. Top 10 wajemo ni Pama. Yari Sara. Harya Sara ntiyaje. Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Vitinha, Mohamed Salah, Rafinha. Batanu. Nawe ngo numwe mu Bwongereza. Kylian Mbappé, Cole Palmer, Gigi Donnarumma, Nuno Mendes. Abo ni bicumi bari. Gigi Donnarumma yarakiri muri ligue. Ubwo ni babiri. Nakubwiye ngo ni mu beza abakinnyi ku isi izi saha kwa kuntu umuntu akubwira ati Pedro z'umupira. Unakubwira ati Lamine Yamal ni inyenyeri. Unakubwira ati Vitinha ni igitangaza. Unakubwira ati Ousmane Dembele yabyutse neza ni sawa. Aba bana ba Desire Doué, ba Kylian Mbappé, aba bakinnyi ba ibiki byose ba Olise na ba Harry Kane. Premier League ndakumenyesha ko ukoze nka 11 beza ku myanya ushaka gusanga yabonamo nka babiri cyangwa batatu. Erega na Haaland nawe hari ibintu byinshi biri kumugusha. Wenda Haaland muri iyi minsi Man City bitameze neza nta kintu ari kwifasha. Nta kintu mutagira defo na karite. Muri no minsi Man City nta kiri gufasha Haaland kugira ngo akomeze abe mwiza. Ko twabonye Man City nziza icyo yafasha Haaland gukora. Icyo ni cya gatatu ngiye kureba cy'abakinnyi beza. Sasa reka turi amakipe atandatu ajyanye abaye batoza muri Champions League. Usibye Pep Guardiola wenda utidoda ekipe utarayihuza. Liam Rusinia Real yamuhakaze. Oya naga kakanya ari umukandida rw'umwiza. Arne Slot Barcelona yamuhakaze. Ifite amafaranga itari gupfundikanya. Kari umuholandi yakamuha. Aya Adera ndakurahiye zagose za Newcastle zazafuka mu Arne Slot ari muri Feyenoord de Rotterdam ko Barcelona hinduye umutoza kajya gutekereza Hans Flick kitigeze mutekereza kandi ari umuholandi dusanzwe tubizika abahorandi batanga batoza kwa Barca. Ako uyu mugabo igikombe yatwaye menya kidahari. Arne we creditinga turagenda turimo kwifa ako se nushaka ukore top 5 yaba manager beza mu Bwongereza. Nawe eregana nawe guha factors zitandukanye zituma izi saba itarimo bikunda kandi mwashize byarakunze. Izamuturutseho nizingaye izimuturukaho ku giti cye. ariko Adera ko na Oliver Glasner ubona ari abatoza beza kurusha njye mbona ari nkeya cyane. Reka twimuke tumuveho. Arne Slot ntabwo ari world class coach. Icyo tukemeranye. None kuki umuntu utari world class coach atoza world class team. Nuko nyine consistency ikintu yakoze umwaka ushatse arimo agisubiramo ariko njye mbona nako Erega Di Matteo yatwaye Champions League muri Chelsea. No mutoza mwiza. Aha undi yatwaye champion nawe ntabwo ari umutoza mwiza. Tubyoroheje nta bintu nari tudashizemo kweditinga n'imibare myinshi. Eddie Howe izi saha Arsenal yirukanye Arteta yamuhakaze. Oya. Nese ni equipe muri ze 6 zagiye zifite abatoza. Nabaga nicaye kuri intebe w'abandi sinkunda kwihindura. Mbabwira ni barimo bakina Champions League kugira ngo rero iyi league feza handa kwire gushuka abantu. Tottenham ifasha ibyatsi yenda kurohama ifasha ibyatsi byo ku nkombe nabyo biri gucikagurika yenda kugwamo. Yari mu makipe 8 ya mbere. Cyane yakubise imikino muri Champions League ku kibuga cyo ntitwirirwa tuvuga ngo ntabwo igihatsindira match enye zose zo mu rugo yararashe zose yarazitsinze. Zino Champions League aho amakipe abereye 36 bakanashyiraho criteria ngo urumva ngo abayobongereza ngo kako mwitwaye gutya
wowe kuba Arsenal yitwaye neza muri Champions League birakurira Aston Villa kuza muri Champions League kumara iki usibye ibintu byo kwikubira no gushaka kwikubira wowe kuba Arsenal yitwaye neza muri Champions League yitwaye neza nyine kuki se bitanga indi kipe yindi kwa Aston Villa imeze neza bisobanuye ko na Arsenal imeze neza muri icyo gihe kwa Arsenal yaba imeze neza bisobanuye ko Aston Villa imera neza reba reka ndaza kukwereka aya makipe yose aya mashampiyona yose yitwa ko afite amakipe menshi ari kugayika niyo mashampiyona ari kubanza kuvamo mbere kuko nyine harimo menshi nyine bari kuzana amakipe adashoboye kuko babahaye privilege yakozwe n'andi makipe akomeye icyo ni kimwe abongereza ni 6 ibitego 16 kuri 6 bro tubikubitwa direct Tottenham Igor Tudorsi muzima no muri shampiyona ntabwo bikugenda neza kwa Atletico de Madrid urabirya wabishaka utabishaka kuko na Club Brugge yabiriye Barcelona yariye 4 Real yariye 5 Betis yariye 5 aho nawe urabirya ugatangirwa kwana na remplacement zimeze nko makipe yo mu mirenge ya kera ngo umunyezamu ngatsinzwe ibitego biri ngo towa ngo kuramo ngo zana undi munyezamu ugahita ugenda wamushyizemo gute umwana w'imyaka 22 akina gute umukino atarakina muri shampiyona kutaramwizera imbere ya West Ham kutaramwizera imbere ya Chelsea aho ngo mutoza yagaritswe manuka hakurya ujye kwa Chelsea Liam Rusini Philippe Jogansen kutajya umwizera kuri match ya Arsenal yo muri shampiyona kuki umwizera kuri match ya Paris Saint-Germain defending champions ntabwo batsinzwe ibitego biri by'umunyezamu ni mugoro icya gatatu vari kagikuraho ari na Enzo Fernandez yarakubitiye umuntu mu kibuga aho ahangaho umutoza yagaritswe jya kundi mutoza wagarikishije ikipe nuwe ko numva ari abatoza barimo benshi abo babiri reka mbafataho nk'icyitegererezo bitwa ko bakomoka muri Premier League ariko amakipe yabo no muri current form ntabwo zikomeye na Eddie Howe ni Arne Slot ni Liam Rossinia ni Pep Guardiola Eddie Howe ni yagarikishije Newcastle wowe ubanjemo Anthony Elanga ufite Anthony Gordon top scorer ari kuri bench urangije ufite Nick Votemedi wahise ukatakisha Anthony Elanga na Anthony Elanga ufite na bayani bisa nushobora kubatekereza hana nawe yaragaritswe ntabwo twabonye remplacement mu gice cya kabiri Barcelona yabuze uko ihumeka yabuze uko isora umupira kandi harano Pedri yashatse kuvuga ngo agiye kukambura Sandro Tonali agakoraho nk'ukanosha Pedri agwa intagarane iriya match iyiza gutangirwamo Anthony Gordon akaba afitemo Nick Votemedi cyangwa n'undi muntu ushobora kuba yakina iby'abagabo pani ibintu bya William Osura n'aba bantu ngo Anthony Elanga iyaza kuba afite abagabo agakinisha abagabo iyi kipe ntabwo ntabwo ari bitsinde ibitego bibiri ntabwo bari bitsinde ibitego bibiri byibura hara Eddie ho nawe yaratwiyeretse ko Newcastle yatatse kuva ku munota wa mbere mbyanzuye rero mbyanzuye amakipe yo mu Bwongereza azize ibintu bitatu icya mbere agiye muri amarushanwa menshi adafite abatoza bayajyanayo kuko abatoza bose bari gutoza amakipe yo mu Bwongereza usibye Pep Guardiola watwayeho Champions League nta wundi wayitwaye yego icya kabiri meforme ku makipe atandukanye Liverpool ntabwo ari Liverpool ni izina rigenda ko niba ari ekipe itatsinda Wolverhampton Wanderers ya nyuma ntibigutangaze rwose Newcastle United usibye gutsinda Manchester United nta yindi resita nziza iheruka ihora ibiryi bya Man City bahindurura imeze nka capati ku ipano kwihindura bagenda bahindukiza ekipe yitwa Chelsea match yitwa Kikomeri ya Rusine yahuye nayo na Arsenal imukubise 3 niba atari 2 yaramusubiriye igende mutsinda mu makosa ye indi ni ni Man City yazize Swadi ntabwo ifite abakinnyi bakuru byo bo guhangana ku rwego nkuru nguru mentalite ko cyo bazize cyo ndagira ngo mu kanya gato turaza tubiganire bwagutse ariko ubwo uravuga ngo abatoza meforume hanyuma ikindi kintu bazira aya makipe yo mu Bwongereza yimye ikintu cyitwa rutahizamu ntushaka gutwara Champions League udafite rutahizamu aya makipe yose ayo mu Bwongereza iramufite ariko nawe ntabwo ari Savdi nawe ntari ku rwego reka Arsenal ifite Vita Gyökeres kugira rutahizamu nk'izina biratandukanye nese reka nkwereke ubu hari Kane ni rutahizamu na Vita Gyökeres ni rutahizamu na Luis Suarez ni rutahizamu ni on fire muri Portugal ko Luis Suarez ufite ibitego 33 yagiye kwa Bodo Glimt habe na poto yakibuze rwose yakibuze pe bakubiswe 3 kubusa byose cyane okay so nibyo ngibyo ariko Sami nubwo aya makipe nibyo muri match 6 amakipe yo mu Bwongereza yakinnye agatsindwa match enye akanganya match 2 agatsinda 6 akinjizwa ibitego 16
abantu baravuga ko nibura amwe muri ano makipe hari zigifite amahirwe yo gukomeza. Arsenal na Liverpool na Newcastle zirusha abandi amahirwe. Kumbwira ko nize eshatu Arsenal, Liverpool na Newcastle zifite amahirwe. Ko ntukaruringe out ikipe yabashiye kunganya. Newcastle ni ekipe yabasha guskoringa. Kandi na Barcelona kimwe mu bintu bikuzamo ikipe muri knockout irwaye kurusha ibindi ni defense. Kandi Newcastle uko twabonye ikina hariya buri ugiye gukina match ya mbere na ekipe ku rwego nka ruriya hari igihe ubanza kwirezeriva uvuga ati nta wamenye gake ariko match shobora guhinduka hagati muri match bikagutungura. Niba Lamine yamaye nta dribble nimwe yigeze akora kwa Newcastle aramutse akinye kuri match ya Barcelona kuko niwe yitwaye nabo nta bandi bagiye je ni wari kudusomera imibare tukabonamo barafinya nabande mu mikino iheruka. Nabo ni Lamine Yamal gusa barabashiye kumetiriza Lamine Yamal nkuko babikoze muri match ibanza. Rafinha agakomeza kujya arya imyenda gusa nawe ushobora kwisanga Barcelona nayo bikomeye. Newcastle wenda twayigiriye gatatu muzifite amahirwe. Liverpool uko nyizera Anfield Road kuri equipe ya Galatasaray yagiye kurya ibitego bitatu kubusa kwa Juventus. Simbona Liverpool yabo ibitego byishyura igitego kimwe yatsinzwe. Arsenal yanganyije gutsinda match birayihagije iyo ni imwe. Ariko simbona inzira byacamo kugira ngo Chelsea itsinde Paris Saint-Germain ibitego bitatu kubusa. Paris Saint-Germain nta kimwe ibonye. Simbona inzira nabona Tottenham yacisha mwishije Atletico Madrid 3-0 nubwo Atletico twamaze kuyakira nka equipe iri consistent. Ni binaho kugira oya ni bitatu wenda byiro bakajya muri extra time. Simbona inzira Man City yatsina muri yari 4-0. Bwisezera izo kipe zindi utsinda 4-0 byaba ari by'umupira twabyenjoyinga nk'ibintu bishyashya bibayeho mu mupira. Ariko biragoye. Edene nawe ni urabona ariyo scenario nta muri izo Samira avuze ko atabona inzira zacamo kujya ziva inyuma. Enda ku mibare izishoboka ngenda abona ari ebyiri. Izindi ariko ntago Champions League akunda kubamo miracles, akunda kubamo ibitangaza na za surprise nyinshi. Ibitego bitatu kuri wenda nko kuri Manchester City ariyo mpereyeho. Manchester City wenda nta urayikora iyo remontada ngikorere kuri Madrid. Ariko nabi biracyashoboka. Ibitego bitatu hari amakipe menshi yagiye abitsinda, ibitego bitatu arabyishyura. Ugiye ku ikipe nka Newcastle ikigaragara cyo mu gihe yaba yahinduye akantu ko kuba babyaza umusaruro ari amacross yose ari amacorner kubyaza umusaruro nyine kuba clinic imbere y'izamu. Kuko arebye iriya match ya mbere bakinnye Newcastle yaratatse kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma. Ariko kubyaza umusaruro amahirwe yose bari kurema imbere y'izamu rya Barcelona bikaba bibazo. Hariya Newcastle yikamase ishobora kuharenga. Equipe ya Arsenal yanganyije na Leverkusen igitego kimwe kuri kimwe yagiye Emirates Stadium. Hariya navuga ko Arsenal ubu ngubu bifite nka 70%. Kuri Chelsea ikibazo ifite n'ubundi ikibazo yari ifite Parc des Princes n'ubundi ni wa izaba igifite. Ifite ikibazo cy'umuzamu yaba ari Robert Sanchez yaba ari Jorgensen ni ikibazo gikomeye. Ifite ikibazo cya defense. Wenda nabonye Levi Colwill arimo aragaruka ariko ntago match yo mu cyumweru gitaye yakina. Nubundi no gukoresha ba Fofana no gukoresha ba Diashira aba defenseur nyine abo ngabo ba Chelsea. Kibazo cya defense ni kizaba cyakemutse ku buryo iri attack ya ba Vraskelia ya Ousmane Dembele Desire Doué bakuburamo igitego biragoye. Chelsea yo ibibazo yari ifite n'ubundi Parc des Princes na Stamford Bridge zabifite. Ugiye ku ikipe wenda ubwo ikipe yabisigaye ni Tottenham Hotspur. Tottenham nayo ibibazo iracyabifite n'ubundi bibazo by'imvune iracyabifite ntibazabagarutse mentally n'ubundi iyo n'ubundi Tottenham ahantu ho bikomereye isa nkaho iri kurwana ingamba nyinshi. Irabizi mu mutwe harimo relegation utubazana muri Champions League abazi ko wenda muri weekend bazajya gukina na Liverpool. Urumva icyo kintu kubijera ukabijera ku ikipe nka Tottenham Hotspur iri kurwana no kutamanuka ko iyo nicyo kintu cya mbere iri kuviza. Cyo kintu cya mbere kiri mu mutwe wa Igor Tudor, cyo kintu cya mbere kiri mu mitwe y'abakinnyi bose ba Tottenham no kutamanuka. Kubizana rero bya Champions League ho ndabona kuri Tottenham ntago bayigiraho ijambo rikomeye. Urumva kuri Tottenham ho biragoye ariko ano makipe yo mu Bwongereza Derari hari ikintu twibagiza ari guhura n'andi makipe akomeye ku mugabane w'Uburayi.
birasa nkaho ni England vs Europe. Nyine ni Ubwongereza buhanganye na Europe yose. Turi kuvuga no makipe tukirengeza. Ese Newcastle iri guhura n'uyoboye muri La Liga. Iri guhura na Barcelona. Man City iri guhura na Madrid. Madrid nayo ishobora gutwara nayo La Liga bitararangira. Iri guhura ni kipe ifite Champions League 15. Iyo ni Man City. Twareba Arsenal iri guhura na Leverkusen, imwe mu makipe twabonye ko iftemo za elema zagira ijambo muri match. Ikipe ifite ba Grimaldo, ikagira ba Poku, ikagira ba Christian Kofen, ikagira ba Madza, ikagira ba Tapsoba. Abo ni abakinnyi beza baza bagakompeta. Ni Chelsea iri guhura na n'uwatwaye Champions League y'umwaka ushize. Wayitsinze ikeneye gukora revenge. Paris Saint-Germain ikeneye gukora revenge. Igifite bo abakinnyi bari class, tubona bari kuri level y'abakinnyi bari elite kugeza ubu ngubu ku isi bahari. Iyo ni ikipe ya Chelsea. Ikipe ya Tottenham Samiri yabigarutseho. Metropolitano nta kipe itarahatsindiye. Za Madrid zarakubiswe, za Barcelona zarakubiswe, n'amakipe menshi yatsinzwe. Ikindi Atletico Madrid imikino nayo irayimenyereye. Ifite experience irenze ya Tottenham Hotspur. Navuga ko nyine n'amakipe yo mu Bwongereza ari gura n'andi makipe meza none muri Europe. Ikindi ari ni nabonye bagaruka kuri za Sky Sports bavuga ko ikintu cya fatigue, imikino yegeranye iri competitive myinshi. Ibyo byo babireke nta bantu batabifite. Paris Saint-Germain ni ikipe imaze igihe kinini itaruhuka. Paris Saint-Germain yakiye Champions League, ijya mu gikombe cy'isi cy'amaklub, igera finali muri championnat, muri Coupe de France, iri ahantu hose. Ikintu cy'imikino cyo bakireke. Bavuga ibindi. Uzaga factor bavuga gasesami. Bo bavugaga ngo nk'Abadage Bayern Munich ikina imikino ya championnat 34. Kuko amakipe 18 muri Bundesliga ikagira n'igikombe kimwe kiri lokale ari ubwo CDFB Poker. DFB ya urumva bo bakina competition ebyiri mu Budage, ariko mu Bwongereza bakina FA, bakina Carabao na Premier League. None ugashyiraho n'amakipe yo muri Premier League n'amakipe 20. Nka Liverpool imaze ukwezi ivuyemo muri Carabao Cup nayo irimo nayo yakinnye igikombe kimwe kiri lokale. Muri FA ntikirimo, ariko iyo mikino yarayikiniye ya mbere. Match zingahe? Match za mbere yazikiriye. Liverpool yavuyemo kuri journée ya kabiri cyaya ya Carabao Cup. Erega ako kansebe nakore ukarebye muri Premier League bakina match 38 ziri na competitive kurusha ziri zo muri za Bundesliga. Aya nta competition irutindi. Iyo nyine no nicyo kintu bakireka. Aya sami competition. Ariko se competition irutindi gute kandi ugira competition irutindi gute kandi ugiye kurusha y'amakipe meza kuruta abandi wa undi watsinze babandi basigaye akubitwa nk'umwana. Iyo competition irutindi gute? Nyine aba yaragize fatigue. Ibyo bintu bya mbabarira ibyo bya fatigue bireka. Man City ikomeye yatwaye ibikombe bine ikomeye. Nese abongeza bafite Champions League zingahe? Iyo babaga bakomeye bigaragara ko bakomeye baratwaye. Na Bayern Munich weekend imwe irakina. Ntabwo Bayern Munich yakina n'amakipe yo mu Bwongereza. Batsinze muri Espagne. Weekend imwe irakina na Cologne. Indi weekend wenda bakinira na Leipzig. Icyo kintu nicyo turi ko tubaganira uri kutwemeza ko Premier League ikomeye. Yatsinzwe 16 yatsinzwe ikomeye. Uva ngo iyo competition iri imbere mu gihugu. Ikipe imwe nayo baratubeshya. René igihari icyo ngicyo nyine nicyo babeshya abanyaburayi baratubeshya ko bakomeye kandi umwiza muri ibyo bikomeye ari kujya hanze agakubitwa nk'umwana ndetse bakomeye. Wowe bashaka ko babitega kuri televiziyo ko West Ham ikomeye uri kutwega ko West Ham ikomeye nyamara ahubwo izo kipe zabo zitwa kari nkuru ntabwo zikomeye niba ukirana wowe ukanirwa kuyitsinda utekereza iki ko watsinda Galatasaray. Bavuga ko competition iri mu gihugu no nayo ibyo nibyo kubeshya bavuga ko ibananiza. Adela reka ngurugero rworoshye niba wiga mu kigo cyiza ukaba uwa 20 mu kigo cyiza cy'abana b'abahanga nimujye muri Exeter National kizabitwereka ko mukomeye nuko mu rutonde ku karere bazasangamo ikigo cyanyu cya Kimironko wenda ya kabiri uwa mbere kugera ku wagangahe ku wa 20 arabi wanyu hanyuma wa wundi wiwacu wa mbere yabaye nko 25 nyuma yabawe wowe uri gukina muri competition uvuga ko ikomeye ariko uwakomeye kurusha abandi watsinze babandi muri competition ikomeye aragibura yakaba umwana iyo competition irakomeye cyangwa irakabirizwa. Okay. Nicyo nkubwira. Premier League igeze kuba ikomeye. Ariko hari umwaka bidakomeye tujye tubyemeranyaho. Nk'uyu mwaka amakipe yo muri Premier League ntakomeye. Reka nkwe nk'urugero. Arsenal ntigiye gutwara Premier League.
izi saha amahirwe ni menshi ni menshi gutoranya meilleur joueur ibyo yene ntibiza sicyo kintu kizaba cyoroshye cya mbere muri Arsenal. Rutayizamu Arsenal ntawe urimo ne yakompeta ku rwego rwa rutayizamu muri championnat. oya ubu ngubu na Umunyezamu ni sawa, defense ni sawa, ibyo ni sawa. Ni ikintu cyakubisa amakipe yo mu Bwongereza. Defense papa, amakipe yose yo mu Bwongereza yafirinze ikintu cyitwa defense nziza yatsinzwe kimwe, ariko defense ya Chelsea hari umunsi tuyiganira hano bitanu hagiyemo bitandatu bemera bitanu match ya Tottenham hari umunsi tutayiganira yakubiswe. Liverpool yagiye kwa Galatasaray twese dufite ubwoba kiri butsindwe. Nta kintu cyadutunguye. Ikipe yatunguranye hano ni Man City kwa ko na Real nayo irarwaye. Nacyo kintu cyatunguye n'abantu. Ariko dusubira inyuma, Villarreal ifitiziye mbaraga zitsinda Man United kuri finale. Ntiyayitsinze Europa League. Ya ikipe yarimo ba Bilbao nigeze gutsinda Man United yo. Izi kipe zo mu Bwongereza kwa ko tuzireba buri munsi, turi familiar nazo, tuzi umusimbura, tuzi umwana uri muri academy, tuzi uzamuka buri munsi, zirakomeye. Hari umunsi ziba zikomeye, Man City yari ikomeye itsinda za Real 4 tuyibona twese kandi no mu Bwongereza icyo gihe yari ikomeye, ariko buri gihe ntiziba zikomeye. Nk'ikimenyimenyi uyu mwaka ya championnat y'Ubwongereza ntabwo ikomeye, iza kubikomeye ariko niryari mu Bwongereza ukuntu tuzi competition yabo. Icyo gihe City ikomeye, Liverpool ya Klopp igeze gutakaza na Arsenal iratakaza, Klopp abacaho yiruka ahita agenda. Ubize Arsenal iratakaza amanota 2, City nayo ikaze ikongera igatakaza, City igatakaza hano, Arsenal nayo ikaze ikongera igatakaza, Liverpool nayo igatsinda uyu munsi West Ham, ejo mu gitondo nayo ikaze ikongera igatakaza. Champion abonye zuzi kuno mwaka ashobora ko ari no champion zajya n'amanota make atigeze nabaho hari muri bigasubira mu gihe cyabafa gasubira by'amanota 80 na ndabiha amahirwe menshi. Yego ibyo ari njye bishyira muri fact yo gukomera. Ntabwo ari gukomera kuba nyine kuba ikipe kuba ikipe nka Liverpool yazigatsindwa n'ikipe ya Wolverhampton igiye kumanuka, ibyo bintu babishyira mu bukomere ahubwo bwa ligue. Nyine bo bavuga ko bo bahura n'abacarenja imbere mu gihugu bikabananiza, bigatuma hanze bageze kuri competition z'i Burayi bagenda nyine kuko baba baranoze. Iyo challenge yari impamvu ibaho ukayibona nuko wa undi uri kugasongera badakomeye. Igihe Pep yarakomeye ari umwambi yayikubise amanota 100 ntabwo yageze, hari ni 190 ijana yarageze, ntabwo yayikubise amanota 90 na akongera akayisubiramo. Iyikomeye twese tuba tubibona nibwo yari ikomeye cyane. Ikipe ya Premier League Man City izigatwara back to back inshuro ni Burayi yari haryamye yabagira ikipe cya kabiri igakurwamo n'ikipe igiye gutwara igikombe ikabira aho hafi. Ariko izi sareka nkubwire nk'ikintu nuko batsinzwe wenda n'amakipe afite icyubahiro agombwa. Iyo bya Liverpool ijyane kwa Bodo Glimt Trek iva muri burabukonje yiyoberezeyo jyana Liverpool muri burabukonje urebe kisohokayo ikipe yiyoberezeyo nyine. Oya ikipe nese Bodo izatwara Champions League, niyibura n'ikipe nzibiza yitsinda. None se ntabarwaye nyine yatsinze Dortmund ntiyarenze playoff, yatsinze Man City ntirenze 1/8, yatsinze Atletico nayo iranamuka turabizi. Rero Atletico muri 1/4 nifitemo Barcelona, Emiri 1/4 nifitemo Barcelona, twakemeza se kizaharenga. Nyine izi kipe zo mu Bwongereza hari ikintu nyine championnat yabo ihora ikomeye nibyo, ariko hari umunsi manuka ku rwego ku buryo n'izi za Bayern ziba zikomeye. Nese ureka tubaze umukiyi ku mushini n'imyitwarire. Bayern Munchen ukayigera na Arsenal zose si za mbere kuri classement y'inoza. Urebye utavuze ngo uko dusanzwe tuzi umukini iki Bukayo Saka izi saa 10 barafite yajya kwa Bayern kubanza. Michael Rize wamunyura he biragoye. Vita Gyökeres yajya kubanza kwa Bayern. Oya Martinelli yabanza. Oso umurongo w'imbere niturangije. Umurongo w'imbere ntago turangije. Nese ubu David hano ubwo ari umuhanga yakina na Manuel Neuer. yamukinana ubu currently yamukinana yihorekere kwa mujyana yarashize. Ariko nkubwire ngo icyo mbona Arsenal yakinira benshi kwa Bayern uko mbibona currently mu myitwarire yabo ishobora kuba yakinira benshi cyane mu bigitwa gushaka igitego no kukirema mu basatira ariko nawe ugiye mu bugarira ariko rest defense Bayern nayo yakinira kwa Arsenal ariye kuba iyo kinisho rest defense tuyibona ahantu turi kubona Arsenal ikomeye cyane ni si muri defense nyine nicyo nakubwiraga muri zanjye hakomeye ha Bayern Munich tugiye knockout irimo mu ngo tugeze knockout ukenera umwata ukeneye igitego Bayern iratsinda ibitego bitandatu bitarimo Harry Kane
iyo niyo kipe yihari yo muri knockout. Wowe urajya kwa Leverkusen kavuga ati okay kote foro zawe ni kona bari baguteguje no kona today half time nta corner wigeze itera irabikwereka iragufunga kuri yo nabitera. Amakipe yo mu Bwongereza ari kuzira ibintu bibiri, nta bakinnyi b'imbere bakigira, nta barutayizamu bakigira. Ariko nuza Haaland yagize ibitego nka 20 nko kuri joro na 17 n'ubu aracyabiriho. Nabibaze yagize ibitego 20 muri joro ne 20. Aha ubafite bingahe? Hiyongere izindi joro ni 10. Afite bingahe? Aracyari kuri 20. Urakoze. Barabura umwataka nta muntu wamucaho, nta muntu wamucaho. Izi sahari Riyabrusinia ariko maho gatuza wowe Pedro ngari kugwa rumwe ngo nabahari kena bambabe cyane. What? Bari kumushidikanya muri Brazil niba azajya banzamo cyane niba azajya kina ku ruhande. Brazil nta mahirwe ifite yo gutwara igikombe cy'isi, ibikoze yabitunguranye. Murayiza cyamushidika. Amakipe yo mu Bwongereza yatubeshye igihe kireni tuyubahira ikintu kigeze kubaho. Cyambi kubwira hano Ivanovic asohotse ari kumwe na Terry, urundi ruhande rwo Ferdinand na Vidic, ubona ko ari equipe ubonye icyo gihe zaye zikomeye. Finale wayibonagaho Chelsea na Man United, ejo Chelsea kavamo akaza Man United 2010 kabona Chelsea viremo kimwe cya kabiri na Man United era wafi 11 Man United kagaruka 12 Chelsea kagaruka 13 zikanyurana ukabona ko zikomeye. Ariko iyi myaka iki kintu kimbere kibagoye kiruta n'ibindi byose. Abatoza bari muri Premier League cyari muri amakipe akomeye ahubwo bitandukanye, abatoza bari mu makipe mato.